Alole, tawa ta isa mua malau whaafonga anga. I lunga upenga tawailangi a mese fo i tato YouTube. Ele nei taimi ua au te paitua e au mai le folosanga ma nei lea. Ele sunga ia moala e pole sunga ia pari tele. Ia ona olona to mai faa economics. Wa o se tangatana faa ulelei. Ma ea ta mai fo i tūlanga o te mawaiinga o Samoa. Ea o le whaamarama nei o le tūlanga e tātou te whia tala no e nei aso. Talu ona tu lai mai le HRPP. E o mai leo la ala tele fasu tau sanga. O le la tau pese le whai ma le mele, lopo le valu supa sene o tupe le malole, e whaalu le mo le infrastructure. Infrastructure construction. Fala le valele, awala, o le fawina o le economy. It's an approach. O le approach la le vaenga. Moni sau noanga lea. A mātau laulu lea tunu o e le tūlai mai o le HRPP. Talu na tūlai mai. O mea umalawa na whaavae ma whaatino i le atina e Samoa. Sa whaamoe moe lava i le whausia ino mea te tele. Pei o na sau noa i aile sunga i le pari. O mea tau awala, o malaiwa lele, o whale te tele, o awala lau papa, o awala o whale mai, o le vai, o le paua, ia ma le tele malano noi, tele la mea mana ia ma mausali, I mean, ne wino la whamtalanga, ele lei, peitai, sa ngalo le pipi o na ati na e mua, le luma na i manuia o tangata, ia e maise, ele iano le pipi, i le lau tele o Samoa, iona tangata nuu ina iati na e, va enga taua, e vave maua i le tupi. Ai, usi pier fa fonga ma le mai moa. E valu sfulu pasene. E fa ngala i meo infrastructure. E male valele, e fa le pui pui. Ona fesiri, luas fulu miliona la fa alu male valele la. O a fea e te tiro ai, is a return. E maua mai le infrastructure le fa iu. Maua mai e se tupe maua. E ofo i le wafu le ne fa i sati toa. Ele hawa tutu ai. Ngau ele fia se fulu miliona infrastructure. E o wala ngalu. Ai sile ye. O tau. E o tūlanga na. E tele na wha mua ele HRPP. Ia malewa lele. O wafu. Ma mea wha pēna. Aile toi maua mai se tupi. Ngana winga. Peila o na moni mawina. Ia le wafu lai o isa toa. Tu lou le fionga. Ai le ai se tupe na toe maua mai ai. Le ai se benefiti po se tupe. E toe recover ai le mai mau le 4 miliona na alu ai. Ia alanga lai le tongi le tapipi. Ai to tongi e tangata lau tele. Tu sa e ano le tapipi. I mea te tele nei. Ai le ai se ati na e fo ila le ai. E maua mai ai se tupe. Ia ma whaila le to inga winga la le peila le mele ma lele lea e tia vea o le wafu le isa toa. O le amatua i ngau lilo ai man ngau lele ai le tupe. Ai le ini ngā ruenga na maua mai ai. E le i tupu mai ai se ati na e maua i mani ngā ruenga ni tangata. Ia ma maua mai ai ni tupe maua. Ina ia polo fiti le alu le tupi. Sanga uma, le lima tau sanga uma, o awala, e la talata lo le palota. Ia na ora ole le malo, te tala le awala, te tala le fale a onga, te tala. E long term le lato ka nabatau.
o le lato tiro infrastructure in 10 15 years time o mau mai le return o mau tupe ai le mafai ona mau tupe na i le tamau ainga i pe ale mua fe soasoani i tangata o le tunu o Samoa e tasi ale mea maua ia na tupe maua i le tele o ainga o le valus kupasene o tangata o fatoanga tau mawhai tātou e tupe ma invest tupe i mea tau o productive assets. Manatua Samoa le whaafongaanga. Whaamarie le whaalamelawe. A o lea e ala le mafuali. Tātou manatua ma tātou tino o tātou sisio manga. O Samoa, e le ainia tātou ni minerals, e le ainia tātou resources se tele. E fausia maini o loa se tele. A wala whaafetawa inga. E mawaini o loa exports. O le resources lai mawa i Samoa. O le ele. O le ele. Ai meise i lava. O le whaato aina o utua inga atinai. E toe recover ma toe maua mai ai le tupe. A wā a whai ai inivesi. A me le tupe le tai peila o le tasi le miliona ta la prokeki. Lea o whaasafua e le whainga malo a le fast. Po le whaatuatua i le atua sa mo utasi. Lea lai a lai ona tawa nau ma wha maonia ma fia iai lo ni tangata. Ma tato uma. Ona fo ila. O le at wame maua mai ai wa ato tō mea ia. O le ati na e o le tama ai ngai whaatoanga. E wame ona toe fua mai. Pe lua tolu tausanga. Ia ona maua mai ai la ia leo tupe maua. Ia mahalua i lunga le whaitawa whai o le tupe whaitawa whai sa mo i luna tupe tu whaatasinga. Ia pole TDP. O tua inga metutia lana po intua inga awala nena. Lea e mana iai ana watau o le whaatuatua le tua sa mo utasi. O le senga landa, a foi o whapupua, po le HRPP, valus fulpesene, e ave infrastructure, assets, productive assets. No meto tino e generate, e ruatu lo nei, pe lua tolu masina, ua sau po le tausanga, po sau le return, profiti. Ia lena, a tātou tilo lai whaatatianga o ana watau o le HRPP. E long term, e whaisi umi o whaatali se tupe maua po o se profiti. Ai o li tele o nei whaatatianga ma nei atina e ma nei polo kiki na whaatatia e le HRPP. Lea na tautu wa ai, whaile wafu i sa toa tutu. E le se tupe na taawili pe to e maua mai eise se whaasiringa po se tupe maua. E ofo ila i le tele o wafu ma tupe mai mau na whai ai lea prokeki, ma lea prokeki. E na o tupe ngau. Ai a tātou wa aila pe ona sau nor sungal pari tele. I mea ta o reproductive assets. Ia po whato anga, ia ma prokeki fo i e whai e noo, ma whawhai ngaruenga i ala tau tangata. Ma le ngata rena. O lai toi whaatoa i ele ina ia aua lava ona aua nei whaoa. Aua nei whaoa tātou ele. O le au ngāle nā o le prokeki lea e whai e le fast. Le ngata o le ngalue ina ma toi wawe maua mai ai le tupe lea e whaalu o le tasi milion. Toi wi kawa mai. Wawe na toi maua mai le profiki. A o lai au ngā e maintaina i matau sia i o tātou ele. Mai le whao ngā eina e nisi, a wā le la tātou wa aile ngā solo atu o le au sainga. E fia i o tātou elele, o nei le o whao ngā inga. O whateteinga, a watu nei tupele o le au mo, le miliona le tātou tala noa, e tō fua le atu malo, e whai whaatasia i a lātou atina. O tu leo nuu ia e tele au lātou whanua.
o le tatou polo keki o le afai. A fai se lau a ingo le lu. E mana o mia le se fulu eka o le atuto le niu. Ma le koko. O le koko. E lua ma le afatau sanga ua fua mai. O le niu. E tolu le fatau sanga ua fua mai. E le se fulu lima, lua se fulu tau sanga fatari ai. O le fataitai sa o le na le. O le vaaila le vaenga whaupwai le fast. O te tolu. Tau mawhai o le matua mana o mia lava. Le si itia I lunga le. GDP. Gross Domestic Product. O le tupe ao whai a toa. E maua mai whataua ingai te tonu. O le atunu. Ma whafua. O le wingo la whamatalanga. E valus 4% o tātou whainga whaapati na ia. Ina ia vave o na turn around. Awane o tātou toi whaalangolango I tupe mai whafo. Awane o tātou toi whaalangolango I le aisi. O le aisi. Ere na. A tātou wa aise mea e mautu ma long term. E peila o se mea e mautu ai Samoa. Whatoa tātou ele ma mautu ai o tātou ele. Ma whatu mawina ai o tātou ele. Ma skuea ai a tātou tupe whaalu. Nei lo le whai o ko inga polo keki ke kele fo ila ia. Peo au o malaiwa lele. O wafu me whapenga. Ele lei lava la I me o atina e sa whaile tabibi tai peo le vai. O whalea onga. Ia manisi o me tau tai peo whale mai. Me ta hua na le sa fai. Pei ta iane la I le tele o isi ang na batau, ma policies, ma tulanga fa pena o manifesto. Le no fai le to pipi. E matua le square, ma kua ngaua. Ai atato tilo la I le ati na ina o sa moa I ona tangata anu. Awa o le mele ua wa tupu lilalangi. Tato wa ai le ele toi fo I o tangata sainga e toi o la to lava lau whanua e tona no foi. A wā fo I o le tupu le nā ma le wha tupu la ia nā o le malama o tangata I o la to lava wha sino manga ma wha tu ma wina I o la to welele. Ia ma tele I lava le wha tupu la ia o products po o fausia mai o tātou o loa mai o tātou lava lima mo o tātou lava wha sino manga. O le me e mai on top. Ai awa pe tātou ke whaalangolango na le aisia. E o mai a le whaavavau a mene. O tātou aisia, ma tātou whaalangolango vapmari. Elena, le anga tele mele o le tātou aisi. Whataitai ia la tātou le e toa I ngā mela le wawawa ai ai. O le matua I tō anga le pipi aisi. Le ala u whataitai loe tangata. Ma le lau tele o tangata, wa ola whaalangolango, I tupe mau atu I whafo. Le ngata ngaola whaalangolango le lau tele o le tunu I o la tau a inga I whafo. A wa ola whaalangolango fo I le whainga mā loa le tua pipi. I meo grant o longi, ia ma whaatupula ia I lava le hau whainga o ai tālafu. Ai le to ngia. O ila le to ngia I tālafu iana, le alana o atu le fast tonu, le ala o toi titia a whale tālafu na whaige le I pipi. O tua inga wha maoninga na, ai mise lava la le mele o le ola whaalangolango. O le mele o le aisi, e le o se mele lei. A wafo e tau ana, tua tangata I ona lau whanua, la e le uwha ngā ina le tele, o le tonga wao ma lau whanua Samoa. Tele e le tamau a inga, I no umawhio anga ma a inga. O te tau, o mai le taimi, o te tau, o na matua au na I le tamau a inga Samoa, I me ta o comparative advantage. Comparative advantage. O veo ngana na ma e fa ngai nei ma to fu o le economist. Ai o le mena va ai po fere me e te le ai tu pe mau mai. E te tango compare pe te alo fai lo manga. Mau mai tu pe te alo e te ave taxi. O fea mea o mea ia e mau ai lo tamau ai ma fesoa soani I lo ai. O le anu e whai lo atina. Ai a whai le atina. O ai e o e whai fesoa soani.
e fai le malo so so. Nena tonu lau. Tua inga comparative advantage la lea. Ele tua inga whaatusanga lea tina e sili atu ona square. Na ilo lea tina e le lava se tupe maua mole tama o ainga ya. Ele ainga no umalafanga. Tua inga tina ena pela o le taxi. Teletemi alo le taxi. Sili mafau. Po o square lea so. Ai atu tōle me tō o talo, o le ufi, o le ava, o koko me wapena. Whamata e, po lele whaingata i le amatanga, po lea lea wai, e o lua tolu tau sanga whato a fua mai. Ai ole se lenga la male te leo le tupe maua, whaisi mauwha, wai te le lenga taine, ai peo no tau, lea lau toi whato a toi me lau whanua. Ma wha mau ni ai le tu maula mo tātou ile ele. Mo tātou wha sina manga. E peo se tana atu lea ile e se senga o whainga malo malato na watau. Ai meise lava. Lo tātou lava atu nuu ina i o tātou. Aati ina e lava o tātou tangata. Manuia lava le whaafonga. Manuia fo ilau mai moa. Pa manuia le tua.